Silikali Sya Mutiuuko Vamwe na Ila Nene Nisyendeka Kuendeea Kukwatana na Makundi ene Kuthuima Mathina Mauwau Isioni sya Nduani. Ni Kwianana Samuel Ndeti ula Watetheanisya na Ikundi ya Silikali Kuiita na Kuthima Mbee wa manana ala Methiitwe na Mauwau Metho Isioni sya Matungulu. Ndeti aweta kanape wailu munene wa Silikali kalika ona masukulu ni Kuiita muika ni kwithe wa Awau Metho ni wongelekete na nthi matume angala manene kuitwa na kumanwa na ucha makekala na Mathina ama Metho. Boniface wa Mutiseyu no kutwelesya Kwianana Ndeti ni kana Mauwau maingi ma Metho ni metheo na ngala manene nende kumaitia na mawala mamanona Mathina kiwathukanyo na nende kukwama misini matena mbeza seo maitia Metho me mithemba mingela metha mawaite kwi andu wawita wa nzei kwi wita ongi wita wa allergy na mongi maingi ma Metho kwi andu metha me short sided na long sided azu onda no ma Metho na muno hospital wa Lions no tethasya nundu ni without sponsite andu ala metheo na uwanzei ula ni wo ula wimbesa mbingi byu kuitwa asa banthi no itwa Kenya kwa Lions ni mosie mwano mona Mathina ma a Kenya na mose busoyu kutethesya andu asu kou uwanzei kana cataract Lions ya Kuthima Metho ethewe na ugosu wanzei ni maukua bala pe camp makatwa ilobi makakwibya ngali ingi manendela meumilite ukwata utimaweta kana makwa mamesini ela matena Metho mekona nesa na munwa maingi kukwama na kwitho matotonya kwikaundwa nomwe ni nanze nene naona mota na matatano na ila naendiene kwa operation ya Metho naambie kwikwa thimwe nambelelia kuona maundu mambelelia uchenji nacio kana ati wathithingi yacha ubwa unene kwa onthe alama wa Metho ala mena thina wa Metho nundu wa Metho ni number 1 kwa mundu nundu Metho mamina kuwa mundu cio thia wa ethina ni munene nundu nda kindu tona kuona ona kwikala nthi kwake kwithia wa thina nundu ngawila nene ya kutwa mundu na chitelingila nene ya kutwa mundu ni Metho na moka kuete thina ende mundu ili kapate batseo ni kulia ona Silikali yaitu kwandu onthe itone utetheje sibitali wa Lion nundu ni wuka kwa sandu no kimaita mana no kimatethia na kuciulia Metho kumya cataract mundu ate kuona nthi ndetethia na ona kuona uchumi wa nthi withitwe muthugu nundu andu ingi mena Mathina ma Metho maitona kutethia wia na andu mae motethia wia uchumi ni wathuka kwa ni wito wakwa Silikali likilile tutethia andu ma Kenya yuenda Silikali vikieno kwatamba Makundi maene ala meumilite kutethia nende na muno maundu ni mawiti no kana kola Mathina ma Metho na ala mekumbila nende nundu uoni mwingi na uwa Metho ni wito ni maundu mekivathukanganio o mileti ila titha nayo o mauma kawaida la moka o munduni indi kwa kweli ethabe kindu kithini andu ni uwa Metho na ngulia Silikali nundu Nduani ma Silikali na sibitali wa Lions weyumya umatethesya ngulia Silikali Itethianisya na Ikwatana moja Silikali na sibitali wa Lions no kenda mabikie na utethia andu ma alame Kenya nundu na ingi alame na Mathina kwa wito wakwa ni kwa Silikali Ikwatane na sibitali wa Lions no kenda akenya matetheke otawe kule Makundi makiene na ngwende na Isioni sya Nduani kumbula Mathina ala mekumbilite nende na muno Mauwau ma Metho kati wa Mauwau Angi tandu ala matona kwiyumya tutethianisya Kuiita Awau wa Metho kwa ni makulia makundi onthe mashirika NGOs ala meria kana matona kwiwa wasya makwatana na sibitali wa Lions no kenda tutethianisye Kuiita andu nundu mo Lions ni meyumitie kutethia andu ndutona andu na ingi tukita ukutata kwa ngulia Silikali indike Nduani masukulu ni kendetethia na sibitali wa Lions wa Metho kutethia andu mayo kaundini ya Masako yani Tawaboni Mutisya